reka twongere tubahe ikaze abakunzi ba Kigali News, aho nakubwira ko ibintu byabaye ibindi muri zone ya Minembwe. N'agahinda n'umubabaro, aho ihuriro rya FARDC mu mugambi ukomeye w'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo bakomeje kurimbura bikomeye abanyamurenge magingo aya, ubona yuko ibintu byahinduye isura. Turakira umureko w'infoma atubwire situation, atubwire uko byifashe kugeza ubu mu gihe n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ibi byabaye n'ubundi leta ya Kongo nyuma yaho igiye gushaka iby'agahenge nibwo urugamba arwuwe ndetse ruranakomera, aho ibintu byaje gukara bigera ku rundi rwego nyuma yuko biza kuba bibi cyane. Ibi byabaye ku itariki twibukiranyeho gake, ku itariki 24 aho yaragiye kumvikana na Joao Lorenzo mu gupanga umugambi wo kurandura abanyamurenge, ariko babishyirishije mu nzira y'amahoro. Ariko ukabona yuko ibintu magingo byahinduye isura. Ni mu gihe ingabo za Ngora zamaze kugera muri biriya bice, ndetse magingo ukabona yuko ibintu byamaze kuba bibi, aho nyuma yuko batwitse agace ka Karongi, urabona yuko hano Gakenke muri iri joro ibintu byabaye ibicika. Ni mu gihe aka gace ka Gakenke byari bindi kandi wabonaga yuko n'ubundi bamaze gufata kimwe cya kabiri cy'aka gace ka Gakenke, aho bashaka kwinjira neza muri centre ya Minembwe. Ni umwana agahinda ku mugambi ukomeye wo kugumya guhonyora uburenganzira bw'abaturage batuye muri biriya bice, ndetse no kwica nkana abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ni mu nkunde rero ku murongo wa telefone turakira umuroko w'infoma uherereye mu biri ibyo bice, atubwire situation, atubwire uko bimeze nuko bihagaze muri iri joro. Ni mu nkunde rero n'iminota mikeya mbere yuko muryama cyangwa mbere yuko mukomeza imirimo, ndabizi hari abari mu kazi. Mwumva uko situation ihagaze ku murongo wa telefone, reka tuze twakire umunyamakuru wacu uherereye muri biriya bice aduhe idonido yuko byifashe. Mbere na mbere ariko reka tubanze tugushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukazajya wumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nkundira rero tuze tujye kuri frontline, ariko hari utari wamenya wowe utanzi uje bwa mbere. Nitwa Damien Umugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko w'infoma wacu wita Bizima. Wongeye kwirirwa? Mwiriwe neza. Reka tukwifurize kugubwa neza muri iri joro, nubwo bitoroshye, ariko duhe ibyo n'ibyo yuko bimeze. Twebwe aho duherereye mu gihugu cy'u Rwanda imvura yakamejeje, sinzi nimba naho ari uko bimeze. Ikirere cy'inaha kiba kimeze nabi, ariko muri aya masaha tuvugana nta kibazo kirimo kinini cyane, uretse yuko haba harimo intera naho muri kugira ngo ihuzanzira ribe ritunganye neza, iyo ikirere kirimo imvura mu gice kimwe. Yes, bwana Bizima rero nkundira tukwa updating abakunzi bacu bategereje kumva situation uko imeze sahiya. Yego, reka twanzikire muri axe ya Runingu, ni muri Uvira hano mu nkengero zayo. Runingu urabizi neza ko iyi ni defense, hari defense ya FARDC ndetse irimo ingabo z'u Burundi nyinshi cyane. Rero zabaye nkaho zihaguruka ku masaha y'igicamunsi ndetse zigaba igitero simusiga. Ubona ko bwari uburyo bwo gushaka kugenzura neza ngo barebe uburyo M23 ihagaze muri iki gice, kuko bari kwitegurira operasiyo zikomeye cyane muri ibi bice, ndetse ubona ko hari ubuce bwinshi bashaka kwigarurira hano. Rero babaye nkaho bakanguye intare isinziriye, kuko za Runingu bakihaguruka berekeza muri aka gace ka Kabunambo bahasanze force ya M23, ndetse bivuga ko hari defense muri aka gace, kandi biranazwi cyane bitewe na deployment zimaze iminsi ziserekeza ahangaha, yuko hari abasirikare ba special force ba M23 bari muri ibi birindiro, ndetse no mu nkengero zaho hose hari ingabo ubona ko zari ziteguye imirwano. Rero babaye nk'abazikoze mu jisho, kuko ibi zibayeho ni ibintu bikomeye cyane, kuko baharasiwe bitangaje, ndetse kandi bakabikora mu gihe cyihuse. Ubona ko bari banafite agace katari strategique mu buryo bwo kwidefanda mu mirwanire, ariko nk'abasirikare babigize umwuga babashije kwitabara byihuse cyane, ndetse ahubwo
babakoramo akazi ku buryo bukomeye. Ubu Special Force ya Hibu ubu 14 bafite mu biganza ari bazima, kandi ubwo abatakarije ntiwababara. Rero iki ni igikorwa kibayeho kandi cyari gisa naho kimaze iminsi gihumekwa mu mpande zombi, ariko ubona ko gihise kiba nkaho kibaye imbarutso y'imirwano yari muri aka gace, kuko ubona ko M23 muri iki gice cya Plaine de Rusizi yari cyaratsimbaraye yuko hashobora kuba ikintu kidasanzwe muri iyi minsi yose itambutse, bitewe n'imyiteguro riri ku mpande zombi. Yes, Bwana Bizima, birumvikana ni muri ibyo bice n'ubundi, kandi ni bombarda zikomeye, ariko ubwo urahita werekeza mu Minembwe kwihuta cyane. Ntabwo mwumva? Ndi kukubwira ni urahita werekeza mu Minembwe twihuta. Hello? Yes, ihuzanzira riba ari ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru, ndetse biba bikomeje kuba bibi cyane. Muranyemerera rero tugende tureba situation uko ihagaze. Ni uburyo bukomeye cyane, aho ku munsi w'Imana ku isabato aribwo imirwano ikomeye yabaye ikibazo, kandi isa nkaho ikomera ku rwego rwo hejuru. Iyi mirwano rero yateje ikibazo n'akaga mu baturage, aho n'ubundi kuri wa gatandatu aribwo batwitse agace ka Karongi, ndetse magingo yako ubona yuko bakomeje kugenda bagaba n'ibitero mu bindi bice, ubona yuko bitari buze koroha, abitewe nuko bamwe bakomeje kugenda basa nkaho babihunza amaso. Ibi bibaye n'ubundi abenshi bari mu mirwano ikomeye iri kubera mu bice bya Iran, kuko bino bice bifite intambara ikomeye. Reka tumve uko bimeze. Yego Bwana Bizima? Yego. Sinzi network zari zibaye nkeya, nari misemo kukureka kugira ngo dukomeze duhe updates abakunzi bacu ku bigendanye n'ibikomeje kubera Minembwe, n'urupfu rugiye rutunguranye rwa bamwe, n'ubwo MLDP twirwaneho na AFC M23 ari kugerageza buryo ki bwo kubatabara, ariko biragaragara yuko ihuriro rya FARDC ryamaze gukora ibitendo bigiye bitandukanye muri ibi bice bigiye bitandukanye. Bwana Bizima? Yego, niko bimeze. Aha Gakenke ntubona ko FARDC isa naho ihibasiye cyane, ndetse yakoze igikorwa kibi mu masaha make cyane atambutse, kuko hagabye ibitero bya drone ndetse byishe abaturage bataramenyekana neza, ariko ubona ko ari igikorwa kibi kimeze nk'icy'ubugome ndetse n'ubwiyahuzi bakoze muri aka gace, kandi ubona ari ikintu kibabaje, kuko ni indege za drone nyinshi ndetse zitaramenyekana umubare wazo zagabye igitero icyarimwe, ndetse barenzaho no kurasisha tirari muri iki gice, kandi bazi ko ari igice kirimo abaturage benshi, kuko ni centre kandi ubona ko hatuwe, na makuru bafite kuko ni ahantu babasha kugera bakahabona, ariko bahakoze igikorwa kibi cyane, ndetse ubona ko kibabaje cyane. M23 ku rwego rwo hejuru bitari buze kubagwa neza kuba bari busubizwe ibi bintu bakoze ahantu, kuko hatakarije ubuzima abantu benshi bataramenyekana, bitewe n'igitero amasaha bakigabiye kandi bakagikoreshamo imbaraga zirenze, badashaka kurasa ingabo gusa, ahubwo ubona ko ari aka gace bashakaga kurimbura mu buryo budasanzwe. Aha ni ahantu hamaze iminsi hari imirwano, kandi ubona ko bahumekaga cyane, ku buryo ubona n'ingabo za M23 na twirwaneho za hakavaringaga inshuro nyinshi, ubona ko zidashaka ko hari umuntu wahavogera mu buryo bwo kwadvansinga hasi ku butaka, ariko bahise babona ko ibyo bitagishobotse. Icyo bakoze ni iki ngiki cy'uburyo baharasishije drone ndetse n'imbunda za tirari, ku buryo abaturage basa naho babatikije. Yes, nibyo n'ubundi ni bimwe mu banda covers banje bamaye, birasa neza nibyo uri kuvuga, bigaragaza ukuboko gukomeye kw'ireta y'Kinshasa ishaka koko kurandura abanyamurenge muri biriya bice. Bwana Bizima, uherereye muri ibyo bice, niki ubona kiri buze gukunda ko imihana yose ikomeje kugenda igabwaho ibitero, kandi ikaba iri kugenda irimbuka gahoro gahoro? Iki ni ikintu ubona ko buri wese hano
twe twifuza nk'abaturage ndetse no umuntu ukomoka inaha waba uri mu bindi bice umuntu abasha kuvugana nabo, ni akazi kari bukorwe cyane n'ayo 23 na twirwaneho uburyo bwo gusa naho batsinsura izi defense ziri muri iki gice, zigasa naho zigijweyo cyane, kuko ubona ko nka tira rirasa ahangaha iharasa bafite amakuru yose ashoboka y'aho abaturage baherereye, kuko hano hari ikintu cyo kubungabunga ubuzima bw'abaturage cyane gikorwa n'ayo 23 na twirwaneho, bakabakura mu gace kamwe mu buryo bw'ibanga bakabereza ahandi kugira ngo batabagabaho ibitero bya drone iyo atabashije kuboneka iziza kurekinga. Rero ikibazo gihari nuko bahegereye cyane, kuko gutata amakuru y'ahantu urebesha amaso biroroha, ndetse benshi banajyaho n'amaguru biyoberanyije birashoboka. Iki gice urakizi ni igice kinini kinarimo amashyamba n'ibindi byinshi, ntabwo umuntu abura hanyura. Ni ikibazo gikomeye rero kuba bahegereye, aricyo cyifuza abantu bafite ko izi pozisiyo zabo zose ziri muri utu duce zibaye zihakuwe ku buryo bushoboka. Urumva bisaba imbaraga n'umwanya uhagije ndetse n'ubwitange bukomeye kuri M23 na twirwaneho, bagasa naho bakijije abaturage mu buryo bwo kuraswa bingana gutya, cyane cyane gukoresha drone muri iki gice kirimo abaturage. Ni ikintu kibabaje cyane. Yes, bwana Bizima, reka tugushimire twifuriza amahoro, n'ubundi updates zo nakagaruka. Yego urakoze. Yes, namwe bakunzi bakadasohoka ba Kigali Real News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Izi ni updates twagira ngo tubabwire yuko maginga ya imirwano ikomeye kandi rimbanije, ubona yuko ihuriro rya FARDC uko byagenda kose bitewe na drone n'imbunda zikomeye bari gukoresha BM7 na BM12 zikomeye. Izi ni imbunda rutura za rutura ritura idukaritsiye, biza kugaragara ko bari burimbure n'aka gace ka Gakenke. Ni munyemerere n'ubundi tuze kureba ko situation ihagaze, mutwemerere tucukiriza hano ubundi amakuru yo nakagaruka, ndetse update twarabyemeje maginga yari korarana yuko isaha ku isaha abantu batuye muri aka gace ababasha kunyumva cyangwa abafite imbuzi bagakwiye kubwira abaturage bari muri abice, kuko umugambi ukomeye w'ihuriro rya FARDC ufite gahunda nawo wo kukarimbura. Ni munyemerero mbashimire, mbifuriza kugubwa neza, abagiye kuryama mbifuriza ijoro ryiza, ndetse n'abagiye gukomeza akazi cyangwa abagiye mu kazi mbifuriza akazi keza. Nihanganisha bikomeye cyane abari muri zone z'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange n'abatameze neza mu bibazo bigiye bitandukanye. Ciao.